Ukarigite wa Kuston de Grone Silas kremi yore kinyani muremi mayani rungurwa kiwanda kya mayani kya Githongo na turete madina yarabo kitie kagita kama chamani yoyo mwaka kremi na ugite bayre report ya mwaka ntukoni yoyo mchamani yo na ukabere ni bethera bakinin kairon tukuinkai mbere ya mchamani yo nongele tembeche cha director chidirete kyongela kuma milioni 10 mwanka mirongo elion tubure adirete ninde akiwa akethira akiurakia na kinya ochunkoni batire kwithira bukwitha kwa ki factory mutugi kare na ututariri antatoi Kagite gaka factory mwanya cha majani chitite na mbere kuthithia micemano yao ya kuinga mwanka na nde akiaria Silas Kirimiura ni mukarigitwo wa kiama gia gutetera murimi umunini wa majani ndene ya Kenya takyo Kusto na ugite wakethagira majani jawe kiri factory ya Githongo na akiuga kiri GM yao kuri na mantu jatakenia arimi na boa mbere ariuga yukura riboti ria mathabu ja kigina ja mwaka yoyo banenkerwe kagita kamucemanio jou na mbere banenkerwo riboti je mbere antu 20 beta mucemanio jwa AGM kenda bomba kuria biuria biegi utumiri bwa mbeca cha factory manto ja itukujaragana nayo buru maukuije ja 21 days mbere uraja twire kuja murimi akakarande akathoma kendo na ara inyiritwe wajaire Kirimi aruga kigina kerekeria bao bachongerete na chiringi magana jaire akiuga bethagirwo bakurukiritwe kigina ya chiringi milioni 1.4 na thaiji akiuga bachongerete jakinya chiringi milioni 1.6 na bunge aruga erekeria babao ni botumira kigina kia majani bunene akiuga barabara umagariro bisine rua batumirite kigina kia chiringi milioni 14 na barabara obisine thaiji batumirite kigina chiringi milioni 20 kwimbecha ichietawa director fee bachiongerete na chiringi 200,000 bakurukaria milioni 1.4 na ndirari milioni 1.6 80.7 mbecha ingira torone chiongeri na inya muno ni expenditure matumisi ja director bambiririe bakuruka batwathurire baba arikuba batumirite milioni 6 baba ikuba kuruka mwaka jwa mbere batumira milioni 12 ndabo mwaka jojo athira baratumirite milioni 14 mwaka jojo batumirite milioni 20 na itukoria atiri kweri mwaka jojo ngite milioni 30 batumira imbe murimi agatigwa nio na ndero mbara mutongeria ojo ne athoji botumiri bwa kigena kumaumia factory yao beje bathithia mathabu jo tumiri bwa kigena kia mwaka jojo kenda murimi akethiragi kwa werune ekitana onde tieje thithia malabu jaja nonto aondeta wa factory ya nau na arete kirire kuri makosa ja kukarikite ndene ya malabu yau batarite nonto factory kayendetie na asare nene mono na imanto ya kurigaria ondeta agite kiria kuri kire malabu jawe factory ni rithitie asara muthiene Kirimi na gwetete mantu ja Betresa akiuga ati kumenya no kwaria uma kethira ni erekeria ba factory chao keitindie kana ni PS orimi akiuga boba te kuona Betresa na mareja ndetari mibange akiuga arimi ba majani bade jokia Betresa na chiringi 3,000 jana regitare mi chiringi 3,400 na PS wengwa ugite bakunenganira 2 billion cia kuthithia subsidy iria fertilizer ira baejanire kwa antu aja kwina mukuchani yoro tukumenya no kwaria na inya EPS kana ni factory kana KTDA antu aja katukero bwega na tuthekuwa twina imani na KTDA Bruno ntunande ntatwiri kuthithika kamurimi akuinyerwa tu ntikumenya ora mpempe na into bibinge bikawa fertilizer subsidy indi murimi o majani we atwe fertilizer yewireti thirikari ke report rate to shawero rea kwari eto ni mutuge kare